लेबाक कायनब मी हानब चीफ मिनिस्टर हानब चीफ मिनिस्टर की नंगनबजिंग हानब ना वार्निंग तौरीबा फेसबुक ग्रुप सिगी मागी लेरिबा तोंगान तोंगान मियोइसिंगसे फार मतुंग कैदौगे हायर कांदा अखोइगी कौनोसिंगजिना मखोइगी कांग्रेस पार्टी की मीसिंगजिना हारिबिसिंगे फार थादोक मतुंगे चीफ तो पोसी मैमसु उबिरंगने हाना मणिपुर कंसी हायरदी सीएम बिरेन अमदी मागी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेरिबा मिनिस्टर सिंह लोसिनबा दरकार ले सी ngaranggi di nate masih na nimit khani mangi post sida piriba khangjadaba manipur gi praja singda natragana piriba masi kano si yamna sathiyo adugumba polama attempt to murder haibatai manipur kanji hairabadi manipur ki chief minister Shri N Biren Singh amadi magi left hand leiriba missing right hand leiriba missing se masi hana losinba darkar le that means Manipur kanji hairabadi chief minister amadi magi manakta leiriba minister sing MLA sing party ki workers sing masi hana losin bai basi nungai to wa da hairagadi masi hat bai bani ahan boina Bharatiya Janata Party ki mai kai degi strongly condemn sigi social media da laiba Manipur news group hai group thagal iba post hai Bharatiya Janata Party na masi strongly condemn to masi am nungai ta ba aduga this is very unfortunate aduga sigi am uncivilized oi washing se masi amhana Manipur ki praja sing gi marak tegi aso sana bu oigera kanana bu oigege siguma thawak sing je tawdaba amadi tawna ba insin da ba phai ha ba se Bharatiya Janata Party ki mai kai degi akan ba warning amakak ai masi matham jani ani subada party ki mai kai degi ani suba condemn tawjari de kaino haragadi Manipur news groups ki admin si hoji aikoina Manipur sarkar da aduga tongan ba intelligence da police department da koi action lokhat na ba koi high ki ba sigi hoji phawadi chap chaba admin si ki man ji phaba gam jagasu magi manakta leriba magi coordinator sing se akoi fare matungda jela leba su yauri tholak pa su yauri akon hajaningi di kaino haragadi siguma yamna sathiba akan ba wasing se ngang bagi chena bane na police na faru aduga bela tholak pa mi sing se masi kaidoge harakanda atumrani kona lakani Manipur Congress Party na wamni receive taw leba kaina ba mi hana ba chief minister hana ba chief minister ki nangnabajing hana ba na warning tawriba Facebook group sigi magi leiriba tongan miyoi sing se fara matung da kaidoge harakanda khoi gi kaino sing jina mo khoi gi Congress Party ki mi sing jina hari sing gi fara thadok matung de chip to kaino sing just akon hajaning mudi Bharatiya Janata Party na ahan bagi oina sigumba yamna mawong dadaba Manipur ki chief minister madi maga leminaba naknaba kamu sing level hat kadawne haiba losenga da masi condemn toy masigi mathakta sigumba sing jida chennai na faruba just ma chumila ri kona lakani group sigi moderator or miyoi sing se maji faru ro ka thador ko matam da mo Congress Party ne masi receive to ba kari no se ani subo ina sigumba Congress Party ki thawang se Bharatiya Janata Party ki mai kai digi strongly condemn to sarkar ai khoi gini BJP ki sarkar ni NDA ki sarkar ni Manipur mya na seng gi sarkar ni sarkar je laiba aphapata khuding mak sing daita sing si party sina amadi Manipur sarkar na kai dam da akoi afaba gi su fatabe gi su akoi na thaire ga chat ke do leite me gi tang ahum da 2023 da nungai ta ba thodo ma thokre maduna maram wara kan ngasi phawo da masi ki solution je akoi lak ta na leiri Manipur ki civil society organization sing Manipur ki praja sing maira paibi imai ben sing students organization sing Manipur sarkar tongan ma political party ki leaders sing asina ihau se iram se violence se kamai ro sangade ge haiba se masi ngasi phawo do honara ga lai me ahum da thoki ba irang ase sarkar asina thona ba singi ba sunate irang je thokre mi kaya ma mi chama chani mi mayama asina yaw
मसीगी नुंगाइतबा अखोई खुदमगी थमोइदा फाउरग ले अमरोंदम कांग्रेस पार्टी दा हाइजनिंग मदि सिगिबा नागिबा सिंगसिगी नुंगाइतन अखोइदा लेरिंगे मतम मसिदा सिरिबा नारिबा सिंग असिगी मथक्ता असोपन थोइबा सिंग काइबा तोइबा सिंग असिगी मथक्ता मी लिसिंग यांखै हुबुकी मथक्ता सिरमबा याबा थवाई मांगा माय थौदोक अमखा चुचानपुरदा अखोई जाति के म्याम लेकिबा इम्फाल अतोप जाति के म्याम लेकिबा तोंगान तोंगामा जगह लेकिबा सिंगसे सरकार असिना कन्नो होनर काना मी लिसिंग यांखै हुबुकी मथक्ता मांगबा यारबा थवाई सिंग असे ngasi अखोई मांगहंदना अखोई सेट तोरगा पुरखिब सिगिबा सिंग मांगिबा सिंग अखोई नुंगाइते थमोसे नुंगाइते तोइगुम सुम सरकार असिना कन्नो होनर कांदा सिरमबा याबा पुंसी लोरेमा मियो म्याम कलकबगी थबक सिंग से मसे मसिगुम थबक सिंग जो कांग्रेस पार्टी में मजे खंगबा चुमे मधुगुमदी नतना सरकार की मायोक्ता ngang अदुगा अखोइगी चीफ मिनिस्टर दो तौनी हाइबा मागी मनाक्ता लेबा तुहटकदौनी हाइबा हाटकदौनी हाइबा सिगुम थबक सिंग असिदा थवा यावसन लग लेगदी सिगुम थबक सिंग हि तगो मतम कांग्रेस पार्टी ने इनकरेज तौरबरा हाइबसे अखोइ मसी हाइदब ngमोय सिगुम थबक सिंग से अखोइ याम सेंगना अखोइ मसी मतुंग तौदब फै हाइबसे अखोइ हाइजनिंगे अदुना कांग्रेस पार्टी दा भारतीय जनता पार्टी की माइकई हाइजनिंग मदी अखोई याम दरकार ले मणिपुर थोलिबा इरान वायलेंस लोसन मतमदा बीजेपी की सरकार ले कांग्रेस पार्टी की सरकार ले कांग्रेस पार्टी के एमएलए सिंह सरकार ले बीजेपी पार्टी के एमएलए सिंह सरकार ले अतो पार्टी के एमएलए सिंह जो कोई मानना चमिनबगी मथौ ताब ले हौजिकती मिने सुंगांगमनी प्रजा सिंह सु नुंगाइतबनी लेबाक की इरबा तंजासिदा राजनीति ओइबा ngangnaba हाबजे फत्ते मसी पामदे हाबसे अखोई nganarga ले अखोई जो पामदे सिगुम्बा लूरबा तंजासिदा करिगुम्बा इशू अमतदा कांग्रेस पार्टी ने मजे पॉलिटिकलाइज तौनबा अरांबा राजनीति की लंबी पुसनबसे होनरोदोन हाबसे ngasi जो अमोन